Dobrodošli dragi prijatelji. Nedavno je počela sezona svima omiljenih tikvica. Danas pričamo o ljekovitosti tikvica. Kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Tikvice imaju malo kalorija, ali puno nutrijenata. To je odlična namirnica za mršavljenje jer ispunjava želudac i time daje sitost. Izvrsne su izvor vitamina B i C, mangana i kalija, dok su žute tikvice bogate i beta-kerotenom. Većina tih vrijednih tvari nalazi se u kori, pa je nemojte guliti s mladih plodova. Svakodnevna konzumacija tikvica hrani organizam dijetalnim vlaknima koja potiču probavu, sprječavaju zatvor i čiste crijeva od toksina. Time smanjuju vjerojatnost od pojave raka crijeva, kontroliraju šećer u krvi i smanjuju apetit. Spojevi u tikvicama čuvaju zdravlje krvožilnog sistema i snižavaju holesterol. Zahvaljujući tome smanjuju rizik od arterioskleroze, srčanog i moždanog udara. Istraživanja pokazuju da fitonutrijenti iz tikvica pomažu u smanjenju simptoma povećane prostate. Zbog visokog udjela mangana, tikvica povoljno djeluje na sve funkcije tijela, pospješuje metabolizam proteina i ugljikohidrata, potiče libido i ubrzava sintezu masnih kiselina i holesterola. Mangan je ključan i za proizvodnju prolina, aminokiseline koja dopušta formiranje kolagena, čineći kožu zdravijom, a zacjeljivanje rana bržim. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video bio od koristi, podijelite ga i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!